الرحمن فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين وهجة على الخلق أجمعين. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maulirin dito mga kakasisin Allahu Ta'ala ha tiranan. Yari na isab kami mga kamaumaasan sing kamu ha kabiaksahan. Umatud na isab kami ganap pangadyan. Maun pahadarat sing kamu. Arin diin nasadya in abutan sin suara ini. Ada punin ayat. Ganap pangadyan hiatud na mo maun pahadarat sing kamu. Ayat hikasiyam. Paayat hikahangpu tag-isa. In ayat na sabut Suratut Taghabun. Mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala, di ayat ini pertawaran si maha suci maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala pa mga umat hinapusan amuna in umat sinjunjungan alayhi salatu wassalam. Mga anak po, apabila aun pertawaran sin Allah subhanahu wa ta'ala
Lagi pini niya, intiyawag niya, dunhayan, aun sa lagu-lagu, karayawan dunya, iwan, karayawan adlaw kana. Mga anak ka po, magkagunahan kita niyo karayawan na dunya. Aula-aula na magkagunahan kita niyo karayawan adlaw kana. Sabab kal na aun biyay ta kato taniyo sin Allahu Ta'ala karayawan. Di na to madaw hating karayawan ini. Tungbasan sin Tuhan na kabuhi aula-aula adlaw kana. Baang nato di agaruning kabayan niya. Kana naman sadya si manusia masarap dia dunya. Tumakawa. Inlawan sin sarap. Mulka iwan bala wal iyadu billah. Hakabuhi aula-aula na hakamatay. Mga anak ka po, maulungin Tuhan tani Rabbul Alamin. Inulung niya. Labi rin sinlasa na to, hawaran na to. Hakatan pakaradyaan. Tainguhan na to mga anak ka po. Inparman si mahasud si mahatinggi. Haummat hinapusan. Aula-aula pini niya. Intiyawag niya. Ya ayyuhalladzina amanu. Yawag sinallahu ta'ala ya kamu. Mga bariman usog bariman babae. Amun ya amalan niun rukun iman uno. Iwan ya amalan niun unu-unu nasara hukuman sinallahu subhanahu wa ta'ala kanyo. La tusghilukum. Ay kamu maligap. Ay kamu masasaw. In pangligap. Iban panasaw sin syaitan. La tulhikum amwalukum wala auladukum. In syaitan, kakitaan niyo iban syaitan di niyo kakitaan. Syaitan jin, iban syaitan manusia. Kauhaan tagupat kajam. Sasatun kamu, lirapun kamu, ang paniuri mapakai pag-iman sa bunal, ang paniuri mapakai magadasara sintuhan, kauhaan tagupat kaja. Lirapun kamu, iwan sasaun kamu, iwan tipuhun kamu, akkalan kamu. Unin pakayon niya. Amwalukum wa auladukum. Impakayon niya, alta niyo. Ini karua, anak apo niyo. Maligap kamu sinalta tiyo-tiyo. Bang maligap sinalta tiyo-tiyo, ligapun da kamu halta balkala-kalaan. Mga anak apo, papatahon na to na hindi matuhamasa na to yun. Ing kahiluhalaan halawm simbahay, hantara sim family, pasalansan sinalta. Ing kahiluhalaan di na makaibadat marayaw. Imano siya, in nakaligap kanya, pasalansan alta. Ing pangasubo. Mabaya ba yung tawuyan maligap? Di. Namaita siya naligap. Limam may pagiman niya. Limam ma impangagad niya sara sintuhan, kawan tagupat ka dyan. Kimusugin pakaradyaan niya paalta niya. Kimusugin pakaradyaan niya hanakapo niya. An zikrillah.
daing hatumunay. Sin pagiman sa bundal, sin panauhid sa bundal, sin pagibadat sa bundal, nasasaw sila nila na hikatunay hakabayaan sin Tuhan, hikatunay nila na hakabayaan sin napsu nila, hakabayaan sin sahwat nila, hakabayaan sin akal nila. Imbar iman usugi, wambar iman babae. Iyay nila yung partawa. Wala sila nasasaw haalta tiyo-tiyo. Wala da sila nasasaw haalta dakula. Daing hatumunay. Sin kawajiban nila patuhan. Sin dumiban sinadlaw. Bang kaya tunay na yung kawajiban intapil niya na tunay niya yung kasunat-sunatan. Mga anak ka po, diha ayatin. Ay kamu malirap. Ay niyo sasaway na tayo niyo. Ay niyo lirapay na tayo niyo. In pakaragyaan alta. Sakawa. Akaran niyo yung kabayaan sin Tuhan ha alta niyo. Akaran niyo yung kabayaan sin Tuhan ha anak ka po niyo. An zikrillah dahan niyo magtag-ipon patuhan in alta niyo in family niyo. Ayaw ka mo masasaw. Ayaw ka mo matipong. Wa may apal zalik nahisyusin tao. Natipu siya napakay siya sin syaitan. Napakay na alta niya. Wala niya nakiyato na yung pag-iman sa bundal, sabab sinalta. Wala niya nakiyato na yung pag-ibadat sa bundal, in pagtat, in unu-uno na paamalan sin Tuhan kaniya, hasabab sin nasasaw siya, sin unu-uno na pangalta niya, iwan sin ahli niya, palman sin Allahu Ta'ala, wa may yaf'al zalika pa ulaika humul khasirun. Sila na yan, palman sin Allahu Ta'ala, al-khasiruna haqqa. Sila nin matan na lugi. Uy, may tayaddo. Lugi hakabuhi hadunya, iban lugi hakabuhi hadlaw ka na ka na. Misan sa dyan lugi hapag-usahay ni, magkatulin tao sinu, magpukpukin tao sinu, magtandakin tao sinsiki, sing kalugian pag-usahan ni Arya Dunya. Nabiya din na nalugi siya pag-iman. Nalugi siya panauhin. Nalugi siya pag-ibadat. Nalugi siya sambahayang. Nalugi siya pagtaat. Nalugi siya katana amalan. Hasabab nasasaw siya sin paruli niya, sin pangalta niya. Iwan nasasaw siya simpang paruli niya, nakapo niya. Wala niya naparluri hakabayaan sin Tuhan, hapagpatiyo-tiyo, hapagpataod, iwan nakapo. Sin niya unin atulan kabayaan. Sin mahasut si mahatinggi Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Balikan taniyo mga anak ka po. Ayaw ka mo masasaw. Naunim makasasaw, magpatauran. Mga anak ka po, piyata taod asal sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Magad sadya kita niwa atulan niya. Apabila miyaga din mano siya sing kabayaan sin Tuhan, haatulan, bukun iniagad niya kabayaan niya atulan kabayaan sin akal niya, bang niya iyaga din kabayaan sin Tuhan, kabayaan makadasara. Paulaika humul faizun. Paulaika humul muflihun. Impangatod niya lugi untung. Impanganali niya tiyo-tiyo mataod. Maita.
Aun dua hulaan na to. Inhulaan na to hadunya, paniya, mapasaw kata. Agad nimbaran na to, mapasaw. Inhulaan hadlaw susungon, piyag kakahararan sinta umarayaw, piyag kakahararan sinta umangi. Bakiya. Kakkal. Kakkal kau hamarayaw, kakkal da kau isa bamangi. Waliyadu billah. Na, parman sin Allah Ta'ala. Bang niyo yan di akaruning kabayaan ko. Kabayaan niyo na karun niyo. Masasaw kamu maligat kamu hatungod. Tumunay sin pagtag-ipon pa Allah Ta'ala. Hasabab sin alta tiyo-tiyo. Hasabab sin alta mataon. Hasabab sin pamilya. Hasabab sin anak apo. Faulaika humul khasirun. Yanin luwi sa bunal. Khasiru anfusahum. Liuwi nila imbaran nila karayawan day nga Tuhan. Karawa, nagdapa-dapa sila sing karayawan, hantara nila magkahi. Way makarihil karayawan. Tao pa taong di hadunya iwanadlaw akhirat. Dahil nga sa babiyan, betaan sa jakitan yung sintuhan, pagtulong tabang kamu. Pamarayaw. Ay sadya kamu magtulong tabang pamangi hakabayaan niyo. Na, wa may yaf'al zalika faulaika humul khasirun. Hisyusyo ni minanghan, di niya karuning kabayaan sintuhan, misan pahapangatod niya untong, misan pahapananaman niya untong, apabila niya tiyay kuranin sara sinallahu ta'ala, biya na sinji matuha Yahudi wan Nasara, dahing hajaman na kauna, sambil pajamanin. Mga anak ka po, unin panindog si mga bariman, usugiwan bariman, babae, rihayatin. Ihuan na ito yung kabtangan si mga sahabat sin Nabi. Muhajirin iwan ansar. Yung muhajirin iwan sin ansar radiyallahu anhum wa raduan. In muhajirin iwan ansar innama yatakabbalallahu minal muttaqin. Di masin Tuhan in ibadat nila kata. Wayroon sasaw, wayroon pasaw. Innama yatakabbalallahu minal muttaqin. Tanto parman sintuhanin magtatayma kami. Intay maun na muda, ibadat si mga sila muttaqin. Hinda si muttaqin yan, hinang nila indakan sintuhan, kiyukuyaran, wayroon, gianapan, wayroon da miyainusan. Kiyukuyakan sila tumunay sin pardo, kiyukuyakan na sila tumunay sin sunat, hakabayaan sin Tuhan. Buka nila hamulka sin Tuhan. Ano yan mga Tuhan? Innama yatakabbalallahu minal muttaqin. Tiyanto. Tanto hari tayo maun sintuan ininang bang bukun makadakabayaan sintuan. Na, uning kabtangan nila yan. Huju min hayatid dunya. Kawaun na to sadya, kawaan niyo sadya, ing kabuhi diha dunya, ma yuballirukum ridallah. Kawaan na to sadya, nakawa nila na. Kawaun na to sadya yung kabuhi diya dunya, amuin, hika, dagpak taniw, pakuyag sintuhan. Inlawan sing kuyag sintuhan mulka. Indugal sintawiwan tao, kita niyo na.
Bang umplin niya, ibambam niya, paluparan niya, pahulukan niya ba, mingkiastulan niya. Nah, inpamung si mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hamasan nila kanila, hamasan nila parakatu, kawaun natu sajain kabuhi dia dunya, amu ini kadauhat taniu, amu ini kaabut taniu, amu ini karida katu taniu sin Allah Ta'ala, kauhaan tagupat kajam, dumiwan adlaw, daing hakabuhi dumagpagpakamatay. Rida. Biya sing karida kanila, radhiyallahu anhum wa radwan. Bang wala duunin rida mulka. Bang mulka, biya na simmasya na to ini. Aun pagkaon di urugalan, way pagkaon di urugalan, maling katimbadyo, wala na napakay pakabayaan sin Allah Ta'ala. Napakay niya, pakabayaan sin napso niya, pakabayaan sin syahwat niya. Nah, iyad to mga tuan, ay kau kumuyag hakabayaan mo. La tafrah, inna Allah la yuhibbul farihin. Ay kau kumuyag. Ay kau kuyagan, hakabayaan mo. Maita, bang kau kuyagan na kuwayaan mo, kuyag pagmaksiyat. Bang kau kimuyag hakabayaan mo, kuyag sin syahwat, kuyag sin pikilan, wala duning kabayaan sin Tuhan. Mulka. Dahil nga sabab yan lang kau sin Tuhan, sin paglang sin sila nakauna, la tafrah. Inna Allah la yuhibbul farihin. Ay kamu kuyaganay ng mangi. Kanain Allah Ta'ala, di niya kakuyagan, intao kuyaganay ng mangi. Naunin, inang. Kuyag kau hakabayaan sin Tuhan. Kuyag kau pag-iman sa bunal. Kuyag kau hapanawhid sa bunal. Kuyag kau hapagtaat iba na pag-ibadat sa bunal. Mga anak ka po. Pabilain tao kuyagan. Habukun kabayaan sin Tuhan, ing kuyag niya yan, kuyag mulka. Wali adubil. Pagmulkaan siya sin Tuhan na kabuhi, awla na pagmulkaan siya sin Tuhan adlaw ka na kana. Biyakan karun, biyakan piraun. Iuyakan siya. Nagduyag-duyag sila. Sin kabayaan nila. Wala sila kiuyagan na kabayaan sin Tuhan. Mga anak ka po, parman sin Allah Ta'ala, alam nuhlikil awalin. Ingatan niyo, aun nakauna rin kaniyo. Basahan niyo, pangadjian niyo, aun nakauna rin kaniyo. Wala nila man niya kading kabayaan sin Tuhan, simpiarahan sila maghindu, piarahan sila sulan, pila tahun, biulanan, tiyahunan naghindu kanila rin na sila makan. Alam nuhlikil awalin sa taud-taud. Wala miyakad sin kabayaan sin Tuhan. Piaratungan sila bala, piaratungan sila mulka. Intiun sin lupa na tuna. Inliumus na lumus na. Dinis babara pa na. Waliyadu billah impiaratong sin Allahu Ta'ala. Na parman sin Tuhan. Alam nuhlikil awalin. Tumma nutbi'umul akhirin. Bang aun piaratungan na kauna, aun na paratungan. Waliyadu billah. Maita.
Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Bihanin tutungbasan ang mga tao. Kriminal pa Tuhan, di makadsing kabayaan sin Tuhan. Hindi maggunain Tuhan karayawan, sila katantanim magguna ring Allah Ta'ala. Way pagguna nila ring at tao, sali sila barhajat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amuyad to mga Tuhan yung biyay kato tanim. Dahil nga sa babianin, Rasul sallallahu alaihi wasallam, yung pamung niya, kato tanim, man ahabbani, isyusyun tao, malasa kaniya, kana ma'i fil jannah, insyayan, maiwan ko, makapagagad kami, pasulga, hangkahulaan kami hasulga. Allahu Akbar. Habuk dah. Lasa saja. Sabdasin Rasul sallallahu alaihi wasallam, nakamataud bialikan, hamasania, hamasasin sahabat, hamasasin tabi'in, sambil hamasanatuin. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Siusimala sa panabi, ilasan niya, ikaisa miyagad, ikaruwa simingud, ikatu, piagadatan niya, kana maipil jannah. Siya yan, makapag-agad sila pasuga, iwan jungjung. Ikarua, bukun sila, bukun kamu beriman sa benar. Sehingga malasa kamu hanabi niyo, labireng sinlasa niyo, pabaran niyo, paanak niyo, parwamaas niyo, pakatan manusia. Papatah kuno biyaw na masin. Papatah imbaran. Pangisyo yung kalasahan. Inyahu, diri niya kalasahan imbaran niya. Di niya kalasahan na ahlin niya. Di niya kalasahan ni siyo-siyo. Ing kalasahan niya, napsu niya, iwan syahwat niya, iwan pikilan niya. Magdul sing kabayan niya. Imbar iman. Nuhibbullah aksar min ampusin. Impamong si mga sahabat, kalasahan na mo, intuhan na mo, iban sin nabi na mo, naraak marikamu, lawiring sinlasa na mo, pabaran na mo. Allahu Akbar. Dahil nga sababianin sila no, radiyallahu anhum, waradu'an. Kakuyagan nila ingkatan nga Tuhan, way kakuyagan nila rin kanila. Kimuyag man sila bihandag bus, unimbeta kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala, jannatul firdausi nujuda. Sulga umbul hambuuking paghulaan nila. Dahil nga sababian mga anak kapo, ipag inu-inu na to imbaran na to, bang ununay na hinang na to, kabayaan sin Tuhan. Ipag inu-inu na to imbaran na to, may takita niyo kuyagan, sin kakuyagan, di kabayaan sin Tuhan. Unin nagkakulang doon. Mga anak ka po, aun biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato taniyo, karunahan na to baugbuhan. Uno yan tuang. Dahil nga mga biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato taniyo, umurun munjiyat. Hinang hikasalamat kato taniyo, dahil hauno-uno na problema riha dunya.
Wala pula mo yung banus problema dunya ini. Wayro maghalulay sin problem. Wayro mag-solve sin problem sa magganap kagi sin kasusahan. Magpataod problem ang tao hakabuhi, iwan hakamatay. Yung mga bariman di tangkisan nila. Halulayon nila yung problema laumbay. Halulayon nila yung kasusahan na bay. Halulayon nila yung kasusahan na kabuhi. Halulayon nila yung kasusahan na adlaw kana-kana. Unin yung paghalulay nila yan. Kala Allah wa kala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Magtaat patuhan, iwan magtaat panaraak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi iwan Rasul kahinapusan. Mga anak ka po. Aun biyay ta kato taniw si mga sahabat. Kaya amalan nila, kabuhi nila. Kaya amalan si mga tabi'in. Kaya amalan si mga aimmatul mujtahidin. Uno yan mga anak po, munjiyat. Tumangkis ka ring hamangi, hitangkis da ka usab sintuhan ding hamangi. Naturay ni Yahudi ban Nasara. Bukon tumangkis ding hamangi, sa maghinang mangi, lumamukay pa mangi. Ayan. Na, number 1, mga anak ka po. An-naisha ma'al imani wat tauhid al-kam. Tuwaing kabuhitan niyo, halawang pag-iman. Halawang panawin. Dahil nga sabab yan, mumusin niya walihan niya, mumusin jasad niya, mumusin pituang gautabaran niya, mumusin katan, pakarajaan niya, kabuhi niya, ibang kamatay niya, pagmumus kabayaan sintuhan. Amuyad to mga nakapu, nasalamat ka rin katan, kasusahan. Sabab, marayaw yung pagtuhan. Ang kanini nabihay ni Manu siya hagumi. Wala di mayaw yung pagtuhan. Nagkakahaga daw yung pagtuhan, wala nila piyarayaw. Wala sila miya kadasalakan kabayaan. Piyara sintuhan ha Nabi Wan Rasul, naghinang sila kanya-kanya. An-naisha alal imani wat tauhid al-kamil. Tuwaing kabuhitan niyo, kauhan tagupat kajam, himalam maiwanibukun, hinagtutulak-tulak iwanibukun, hakatan pakarajaan na to, marayaw impanauhid na to, marayaw impagtuhan na to, marayaw in pasugpatan sinatay na to patuhan, insuara na to, impito ang gautabaran na to, pamahasut si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Firman sin Allah ta'ala, linushripa anhu su, hitangkis na mo siya ring hamangi. May tayad hitangkis siya sintuan ding hamangi. May tamatawad mangi. Di laulunin syaitan jin manasat. Di laulunin syaitan tao manasat. Hitangkis na mo siya ring hamangi. Hisyo ni tangkis ding hamangi. Hibar iman usug, ibambar iman babay. May ta sila tangkis ding hamangi. Innahu min ibadinal mukhlasin. Karena impag-ibadat niya, inibadat sinatay niya, inibadat sinsuara niya, inibadat simpituang gautabaran niya, mukhlasin. Nagihilas siya pa Allah Ta'ala. Way iagad niya napso niya, way iagad niya sahwat niya, way iagad niya akal niya, way iagad niya piagisunisunan niya, sarawa in iagad niya kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tiangkis siya sintuan di nga mangi, timatangkis pa siya. Tayan mga tuwan. Di na to kakausa ni tangkis simbaran na to.
Sebab nagdaray manusia maksiat. Aula-aula na masa na to ini. Halaumbusan niya, habadyo niya, hatataksin taumpa niya, hatataksin badyo niya, hatataksin samin niya, hatataksin saruk niya. Mga anak ka po. In kaagisin syaitan manasat sumu dalalabayan sindugo. Way inu-inu na to. Nakasud ba atawaway? Imbar iman usug, imbar iman babay, aun tampan nila, aun taming nila, intampan nila, iwan taming nila, naisu alal imani wat tauhid. Ingkabuhi nila, hapag iman sa bunal, iwan hapanauhid sa bunal. Piyakay nila manin bihad turagbusi ni karwa, adaul paraid bil kamin. Tiunay nila inpialdo kanila sintuhan. Pardo in rukun iman uno. Pardo in rukun Islam 5. Pardo in magsambayang makalimang karumang kadlaw. Pardo in magpuasa bulan Ramadan. Pardo in maghaji makada kabayaan sintuhan bukun makada kabayaan sintao. Taniyo yung mga tuwan. Adaul paraid. Makuyag siya tumunay sin pardo. Aula-aula sambayang kakuyagan niya imakad magsambayang jamaah. Maita. As-salatu nurun. Insambayang yan sahayahan tara niya iban sintuhan. Yung kabayaan sintao sahayahan tara nila magkahi. Mag-akal intaw ibang tao. Kaun na kauri pa mag-akal, Tuhan di kawakkalan. As-salatu nurun. Isang bahayang yan, sahaya. Imbar iman usugiban bayr iman babae. Kawan tagupat kajam halawm sahaya. Inatay nila, insuara nila, impito ang gautakbaran nila, sabab makug, iwan makuyag sila, tumunay sin piardo kanila, si mahasud, si mahatinggi, Allahu subhanahu wa ta'ala. Bang nila kaya tunayin pardo, sila na ing kalasahan sin Tuhan. Bang sila kaya lasahan na sin Tuhan, ang paunnas linnas. Manusia makarihil karayawan, ha manusia buhi iwan patay. Bangkau kialasahan na sintuhan. Palasahun sin Allah Ta'ala yung katan pia panjari hatasin langit ibanjari habawaw singgumi. Bangkau pialasan na sintuhan. Tinatasin langit iban habawaw singgumi ang paunnas. Ikaw na yung tao marayaw. Mangdihil karayawan at tao hadunya. Makarihil karayawan katan pia panjari rihadunya. Way lingog mo rihadunya, way ra. Lingog mahadlaw ka na ka na. Ampaunnas linnas. Makarihil karayawan, sarayaw-rayaw manok siya. Naturan yung masanato ito. Bang mo kaya tunay na yung pardo, hitunay mo yung sunnat. Bang mo kaya tunay yung sunnat, ikaw na intao sa suok-suok patuhan. Bang kau masuok na patuhan, kaya lasahan na sintuhan, insuara mo, suara kabayaan sintuhan. Di kau magsuara sin suara kabayaan mo. Di kau magsuara sin suara lukat lambing. Masipog kau patuhan. Insuara lukat lambing, magpabantugin tao patao. Di na ko mga banto ko. Pag-ingat kayo mo, alaw mo puting sa uning biyay tayo. Sa imbiyeta mo rin Allah Ta'ala, bantukon kayo bandi. Ibandi na kakunahan bantukon. In tiap-tiap suara mo. Bang imbiyeta mo rin nga Tuhan. Bang imbiyet sa musulat sin Tuhan. In hambuok hangpu. Tayan Tuhan. Man jaa bil hasanati
falahu asyru amsalih. Narungog ka. Ato rin suara sintawa masanatuin. Nahinang journalist sintaw, komentitor katan, mag-comment kan kuan. Sa imbaran niya, mayroon comment niya. Imbari iman di. Inibisara nila sadya. Marayaw. Bangway na ibisara marayaw hunong. Kung mga tuhan. Nabang niya tunay ng munjiyat na salamat siya. Ini katu al-bu'du anil ma'asi. Lumayo siya rin nga maksiat. Uno-uno na maksiat asibi banda kula, lumayo siya. Imbukon bariman, bukon lumayo. Tumuok kaagi, manglamud-lamud kaagi. Al-bu'du anil ma'asi. Limayo siya rin nga maksiat. Iban tinggalan ni maksiat. Hisiyo si manu siya limayo dengan maksiat. Timinggal si maksiat karena sin Allah Ta'ala. Gantian sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sarayaw-rayaw dia dunya. Iban sarayaw-rayaw hadlaw kana. Tanu yan mga anak po. Ay nato kalupahan. Yari kita ni walang fitna. Yari kita ni walang musibah. Yari kita ni walang bala. Di na to kakausan ni tangki simbaran na to, in anak po na to, in usaha na to, in alta na to, in rijiki na to, uno na, bang na to, di pa kayo ning kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, na hinugnang ka ng Yahudi wa Nasara, piyagmulkaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabab di nila agaron ning kabayaan, sin mahasut si mahatinggi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na, ampay mga bariman, lumayo sila rin nga maksiat. Tumapok sila rin nga maksiat. Bang nila na hinangin bihad turagbos. Awadahullah. Ganda ala. Sawabad dunya wajajaul akhir. Karayawan di iwan to kana. Mga anak ka po, inumatinihaw po yung waktu nila. Uuhon na to yung baran na to. Uuhon na to yung nyawalihan na to. Hialop na to pakabayaan niya. Tangkisan na to na yung kabayaan na to. Humarap na kita niyo pakabayaan sin Allah Ta'ala. Wayra si manyang tao. Bang siya si manyang di sa jahadun niya biya din ninadlaw akhirat. Na mauli, tub-tub na rin to, murah-murahan. Tarum sa adlaw, balikan na to. Uuhon na to, injasad na to. Uuhon na to, pataalukon na to, pakabayaan, si mahasut, si mahatinggi, mumusun na to, pagmumus, kabayaan sin Allah Ta'ala, imbaran na to, iwan sin anak apo na to, imbiha, uniwan sin dumarato. Nas'alallah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizin wa an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna fa innaka anta khairur rahimin. Allahumma ya Tawwab tub alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana nas'aluka imanan sadiqa wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun nanalu biha syarafa karamatika fid dini wad dunya wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.